Halo perlu saya sering press buat pisah ke channel ke jonga. Minta ke sini umur ben lek pen upload nomor ngala kerki pelan lek cepok kita kalian kha ka bedu ni. Ha janing jungi ni. Tang sipang lepoi tang sikapar kap lepoi. Perlu dia long gumdong ngej biar dan ka met kap kau pia. Bet mentang ngarung adang merek kumbuku lain nomor mengadang. Ngadang klanya nomor ngadang sukit ya. Saya kemat repot dan saya kemat. Saya kemat pa. Ben pen up ya kita gadok ke bapak email naying ya oh shit shit oh shit man tu suti lebang kat tu dah Pablet cak atas awak shit marek bet oh lawai lah kawai lah kelet wah sak cerah nomor nang kitiang kejeping petrekam rem entah marek bet wah lihat pak agak nan nak ratai dan saya merek penat benar kita hidup ya pelak kinung pet ngantik ngana mah pelak ngantik terus aduk perlok unui đây buka hay nga wan ni mong dah top top re wan mong top kira es na top peit perlok kita sedang kita top dah berkhoi hai perlok su ya top tang na jangan wan jan nur wan mong nur ngala lau suti lupa wan mong nak li kena tang setra dekap le wan mong perlok ladep penap ko ke kenam tu ye sa phang ala size nan ngan wan kelai ne kumno na ong ngan wan hat sa pe perlok tel dekap yang le kumno celak arep phaput ngan penap sa ko mai hang ne man ngan plek pelilot ki kitinum per konten te bat hala sang ngan wan kelai mah pi perlok kunto tu jomang ngan ap hadu berngat kan ke pentar kan tu jidok gen saban hiar temtang ale pedap bro adli khnam hang ne ka wei bat hang te ka wei temtang ngan lek pelilot ki ni ba ki ngan lek pelilot jaka ba ngadan hang ne po hana jerong sini jerong khnang ba kidok berkhot kintut lot sana sa Sawa. Kasih minta lalong lajan mit deh, kasih kalau lajan set mesti kan. Minta stang sih. Sakumba si tengetai kasih ru kalau lip senan deh, lamit senan dengan wan kelas hadu lasya senan kan ka bang yang mentah. Deh mentih berah. Yuk enam yuk dore deh ngan pelilut ini berkhoi deh ngan saya keren misak kam sepang perlok. Perlok lah sapuk pesen. Ani lapuk pesen. Kecuk. Ani puk kepsen long siram tak masuk shit lah wek ni 2 hours later mentang ni dung tu pesen laki ut pesendung sendrek lah wek ni perlok pesen ngalas lama minta pesen dingro nomor ba lahek Pet tidak bon yang mana dan tak layak tu pesen. Pet perlok buat hak lah. Imat dia ni perlok bapuk mana yang
ai bị tengah mentah kejat dengan kalau publing mentah liuk penyap itu pesen ke telok lagon pen ke telok kerpom long The next day. Te perlok mentang lek selain ni tegi dok ki bang penap menen tip nganyok nganyok are teh. Saya don rekat ngamo perlok te don bok bang nganyok kita ki dok. Ha ban ong ban wan do menek step bro. Ban kita melak ra ka alam pak step ngapa ngasih san min ekstra san min ekstra apa kepor lah der. Tuh. Mendondak rapi. Tu perlok tang gitu he, tang tanah telah dondak. Pelopak lagi dak kruk. Tang betip yo ngat mandau pesen nyoro nang matai re nomor bahane ka haleng khal long bun pesen. Yo ngat mandau pesen sarai. Pet perlok kidok. Tang itu hi. Nuôi động cột là mong lợn nó sụp ai. Tip. Độ thli. Độ một cột rungat, độ tung rungat, tang ba don neu như ruang. Kat ban bam menta step đây là đắp hi. Tang kita rut nomor tang merwe ya. Saya kenduk panek sulak mau perlok saya sempat next time tentang sini dengan pengkut nang ne nomor ba pudam men hable jingle hable yura te saya semha next video mah boleh sebut ni gitu support gitu buat sadangnya share like buat subscribe.